ريحان لوقو بردفكا كونغراستار جخوا حشتي مها دوازا ده 2024 روجه تایبەت بوش بۆ تەواهی گەلێ سووری ئەم دکارم ببێژین کێفخۆشیەکی مەزن لە جەم ژنان چێکر شبەر و رێژیما بەعەز بەهێشمەندیە نەتەوپەرست ئۆلپەرست ئەم بێژین گەلێک پیلانên گران لەسەر ژنان و هەبوونا ژنان ناسنامە ژنان دەدا فەرزکردن لەو ماژی di nava salên demdirêjiyê rejîma behs ku li ser em bêjin ev sîstem dida meşandin sîstema wan yekalî bû sîstemekî ku jin di nava xwe de qebûl nedikir jin di nava xwe de nedihişt ku têkeve cihê biryarê û di statoya giştî ya Sûrî de cih bigire ji bona wê jî jinekî ku bixwast ba ji bo mafên xwe ji bona em bêjin azadiya gelên xwe ji bo civaka xwe rolekî pêşeng bilîze me didît gelek cûreyên tundiyê ji girtin ji lêdan ji em bêjin îşkence ji em bêjin tevahî cûreyên tundiyê li ser jinan dihate ferrizkirin ev jî bi van rê û rêbazan hewldan dikirin ku vîna jinan îradeya jinan bişkînin û nehêlin jin di nava em bêjin pêşengtiyekê rola pêşengtiyê di nava civakê de bilîze lewma jî em bêjin ne tenê ji bo jinan ji bo tevahî gelan ji bo tevahî pêkhateyan bi awayekî hişmendiyekî hişk netewperest olperest li ser civakê dida meşandin ev hişmendî tevahî gelên Sûrî ji van biryarê rejîma behs em bêjin aciziyekî mezin dida avakirin li cem gelan û li cem azadî xwazan ji ber ku rejîmekî ku bi rastî jî nedihişt îradeya azad di Sûriyê derkeve rejîmekî ku nedihişt em bêjin vîna azad gel bi vînekî azad jiyan bike aliyekî din de jî nedihişt hebûn û rol a pêşengtiya jinan û ciwanan di nava Sûriye derkeve sîstemekî ku taybet bi hişmendiya olperestî nejatperestiyê hate meşandin divê hişmendiyê de jî taybet bi serkêşiya netewperestiyê ku ji bilî em bêjin pêkhateyekî nedihat girtin tevahî pêkhateyên din em bêjin wekî gelên taybet yê Sûrî nedihatin dîtin ji bona wê jî li beramberî van hişmendiyan li beramberî van nêzîkatiyan li beramberî em bêjin van pîlanên ku rejîma behs li ser civakê li ser gelan li ser jinan dida ferrizkirin aciziyekî mezin çêdibû êdî em bêjin kelandinek di nava civakê de di nava gelan de di nava jinan de di nava ciwanan de dida afirandin lewma jî em bêjin şoreşê dest pê kir em bêjin bi çirûskayeke min ku ji derê dest pê kir û hêşt ku em bêjin li tevahî bajarên Sûrî dest pê bibe û ev yek li beramberî yek armancê bû yek hedefê ku gerek rejîma behs hilweşe rejîma dîktator hilweşe ji ber ku ev rejîmê hîn bêhtir di alî maf de di alî qanûnî de di alî em bêjin hiqûqî de ti mafên em bêjin pêkhateyan mafên jinan mafên ciwanan di nava xwe de nedihewan lewma jî ev kelandin li beramberî wê yekê hate çêkirin û êdî çirûska şoreşê dest pê kir şoreşa Bakur û Çilatê Sûrî em bêjin ji ber bajarê berxwedanê Kubanê hate dest pê kirin êdî gelên herêmên li Bakur û Çilatê Sûrî bi pêşengtiya jin û ciwanan em bêjin ji bona jiyanekî azad ji bona jiyanekî demokras ji bona jiyanekî wekhef ku em karibin bi nasnama xwe bi hebûna xwe jiyan bikin şoreş hate dest pêkirin lewma jî di nava vê şoreşê de bi dehan destkeftiyên jin û destkeftiyên gelê herêmê Bakur û Çilatê Sûrî hatin avakirin ji xwesertiya jin heta rêveberiya xwe ser Bakur û Çilatê Sûrî em bêjin ji aborî heta diplomasî ji leşkerî heta ekolojî ji hevpeymana giştî em bêjin ya ku bi îradeya gelan derket ev wekî destkeftiyên giştî xelkên Bakur û Çilatê Sûrî ku bi kedekî mezin qehremaniyekî mezin hate dest pêkirin ev em dibînin her ku asta têkoşînê bilind bû her ku asta xebatê berfireh bû her ku asta zanistê pêşket her ku asta êrîşan jî li ser herêmê me daha mezintir bû dikêliyekê de me dît ku heteşe derbasî Helebê bû derbasî muhafazatên Sûrî giştî bû û êdî em bêjin xwestin wekî sîstema yan jî sîstemekî niha hatiye avakirin bi em dikarin bêjin rêveberiya heteşe hatiye avakirin ev jî dixwazin hîn bêhtir hakimiyeta xwe li ser giştî Sûrî bikin bi hişmendiyekî olperest ji bona wê jî em dikarin bibêjin wekî jin em dibêjin ne bi dîktatoriyeta behs û ne bi olperestiya heyî
جن جیان آزادی و فلسفه جن جیان آزادی به اصرار کو مدس بکر به جسارت کو مدس بکر به فلسفه جن جیان آزادی کو نها تواهی گلین هرمن با آشتی با آزادی به دموکراسی بو کوی ام دبن و ام بیجن افسانه ام جیان دکن و افرحت یکل جم تواهی جنان و تواهی گلان چه دکن ام هیم بهتر دخوازن اف یک بلاف بخورد بفن لو ماجی لبرانبری تواهی روشن هی یکو دسوری ده تقو ماندن تایبت ام دکارم ببیجن هتشه روزانه بریارین تایبت لسر جنان دردخن جسر گرتنا جنان حتی جلو برگین جنان جنور نشتنا جنان دباسات حتی کو ام بیجن تبلیبونا وان دسوکه دو بازاران ده ج خبات جنان حتی کو نزانم سکنوان دقادان ده یعنی روزانه هر وها لسر ام بیجن منهاج پرورده چاوا درخستنا ام بیجن ناوی جن ج پلین دیرو که یعنی لسر وان آلیان تایبت ایریشه کی مزن لسر جنان هیه اف ایریش ج آلیه کی ده کو دخوازن تشتین می دیرو کی تنه بکن دا آلیه کی دن جی ایریشن لسر عرده ددن مشاندن بدهان ام دکارم ببیجن جن هاتن قتل کرن جنین علوی جنین خرستیان ام بیجن جنین درزی اشکنجه کی مزن هات خوازن لسر وان بدن مشاندن لسر انصری ام بیجن هندری سوری ده اشکنجه کی مزن لسر جن و جوان و گلان تی مشاندن لبرانبری وی که ام بیجن بدنگی کی هیه ام جی رخنه و شرمزار دکن تایبت ایریشن لسر جنين علوي إيريشين لسر جنين كرد إيريشين لسر جنين عرب إيريشين لسر جنين سوريان شبركو أم في كيج هف قطناكن أم جداناكن لو ما جي موزايكا باكرو جلاتي سورياكو بهفر جيان كرن أو موزايك دهندري سوري دجي هي كو درزي علوي أم بيجن سني نزانم خريستيان بهفر جيان أكيد كنوكي كوشاوا لباكرو جلاتي سوري كرد وعرب وسوريان وتركمن وشركس وإزيدي بهفر جيان كن هندري سوري دجي بشكي دن هي لو ما جي تكوشينا ما تكوشينا كي هفبار يا جنانكو لبرانبري تواهي جورين تندي لبرانبري ام بيجن قرقرنا كو دخوازن دفي 100 سال لسر جنان بدن فرسكرن ام دبيجن امي بيدنگ نمينن و تكوشينا ما لبرانبري و دها راديكال و خورتر به لسر في كي كو دروشا گشتي سوري دنها ايريشن مازن لسر دسكفتين جنان لسر هبونا جنان و لسر ناسنامه جنان دخوازن فرز بكن لو ما جي جند تواهي سوريا ده تكوشينه كي بينا ورد دمشاندن لسرفان اساسا ما جي خواست وكي ببيشنتيا كونغراستار ريخستن وتفجر وصازين جنان شورا جنان ام چه بكن اف شورا جنان نتني جنين كرد لبلي تواهي بيك هاتين كو دا اصلا باكرو جلاتي سوري دجيان دكن جي بيك هاتيان جي روشنبير نيفيسكار ام بيجن هنرمند روجنماوان كسين سوسياليست كسين سربخواه كسين نافدار ام بيجن روسيبين جن يندناوا جواكي ده و تواهي بيك هاتين هي بارتيين سياسي ده ما خواست كومكي جنان بين انجم هفدو و هلوستكي خورت لبرانبري في روشا داوي يا سوري و د سوريا كي چاوا ام دخوازن ام بهفر هلوستين خوا وكي چاوا يعني كونفدراليزم كي ديمقراطيك يا جنان د استا باكرو جلاتي سوري دهاتيا افكرن بفي كونفدراليزم ام هلوستين خوا جرايا گشتي و جهانيره وجبو جنان ام ديار بكن اف يك براستي دبن سلوغانا بهفگرتنا جنان امي سوريا كا ديمقراطيك اوا بكن اوي سوريا كي ديمقراطيك چوا بي اوا كرن هلوست هاتن ديار كرن تواهي ايريشن كون حال لسر جنان هاتن فرز كرن اوتين فرز كرن هاتن شر مزار كرن بگشتي يادن ام دكارن ببيجن حر بكاته كي هلوستين خو د درباره و سوريا نوده و د درباره وان ايريشان ده ديار كرن اف انجامه كي خورت دركته پیش كو ام د استا باكرو جلاتي سوري ده يكيتي كي جنان هفگرتنه كي جنان و هولدان جنان شبو گشتي سوري هي شبركو باكرو جلاتي سوري خودي تجربه كي مزنه و خودي بروجي اف بروجه جنان كو ام بيجن هم بفلسفه جن جيان آزادي هم بزانستا جنولوجي هم ام بيجن بهزا باراستنا
خستنا جن يبجا أصايش هذا جوهري هم أم بيجن برخستن بوين وتفجر وصازين سربخوين جنان بدهان دا أصلا باكورو جلاتي سوري دهاتي أفكرن اف اوانتاجي كي بر مزند ده كو براستيجي باكورو جلاتي سوري ديكار بيشنتي كي بفيرنجي شبو گشتي جنين سوري بك جبر ويجي اف هيز اف ام بيجن جسارت اف ميناكا كل باكورو جلاتي سوري هي جوا ام قاربن بهوالين خوي هندري سوري جير امبار بكن و ام بهفره في يكيتيا جنان بيونديا استا بيوندين جنان ام خرد بكن و د استا بيوندين جنان خرد كرن ام قاربن بهفكرتنا جنان امي سوريكي ديمقراطيك برنجي ام اوا بكن بفي وسيله د ام قارم ببيجن تواهي بيلانين كو جولاني عنجي ام بيجن جروب نواني هتا شان كو دخوازن لسر جنان فرز بكن ام قاربن فان بيلانان فالا درخينه شبركو اف تي ديار كرن شركي مازن لسر هبون وناسنامه جنايه لو ما جي ما قلت ام بهفر قاربن خباتكي شيورا جنان ام بهفر بدن مشاندن شيور ارمان جوي او بوكو راستي جي د سوريا بيشروجي ده دبيكو ما فين جنان تي دبي باراستن د سوريا كي وسوري نه بسوريا كي ديمقراطيك هجر ما في جن هبونا جن ناسناما جن تيدا ناي باراستن وسوري نه بسوريا كي ديمقراطيك هجر ام بيجن د دستورا سوري يانوده هبون و دنگ و رنگی جن تيدا ناي باراستن هجر سوري نه بسوريا كي ديمقراطيك هجر ام بيجن د مافي ام بيجن د اف كونغرا نتوي يعني اجتماعيه كو حاضرتي او دكن د استا سوري ده هجر ما في جن تيدا ناي باراستن و هبونا جن وكي كوتا تيدا اساس ناي كرتن و اف رنگ سوري برب ديمقراطيه نفه تكوشينا بالصالان يا ام بيجن جلي سوري تكوشينا بالصالان يا ام بيجن جنين سوري كو مبهفر دامشاندن جبونا ام كاربن براستيجي جوهرتنكي مزن د سوريا دچيكن اف جوهرتنجي و بكيجان علي جوهرتن چه ببه هگر هبونا جنان هبونا جوانان هبونا بيكاتيان هبونا ام بيجن چه کسایتن هي بناسنامه خود دوی دستور د جه بگرن انجخ بویرنگی ام دکارم بيجن سوريا دوی سوريا كي ديمقراطيك لو ما جي يك ج ام بيجن هلوستن ما او بو كو دكلاراسيونا كو بنافي رخصن تفجرين جنان دركته بيش يك شبرياري ما افو كو د دستور سوريانو ده دبكو رولا جنان هبه د اف جوینان اجتماعي كو چه بكن كونغرين اجتماعي دبكو مافين جناتي دبي باراستن ام بيجن تمثيليتا وكهف وسيستما هف سروكاتي ياكو بكدا صدان هوالين شهيد هاتيه افكرن اف جي خطمه صور كو براستيجي نتنيش بو جنان بو تواهي جلين هرمين دماكو ام دس بشورش كر هلبت مال برانبري هشمنديه كي شركر هلبت ما حركسي تواهي نتنيجن جوان جي وقشتي بشين جواكي مال برانبري وهشمنديه نتو برست لبرانبري وهشمنديه يك آلي يك امبيجن هشمندي كو هرتم طرفك امبيجن آلية دن تني لو ما جي مدفي آلي ده براستيجي ده تمثيليتا وكهفده ادي رنگك دا سيستمي ده تمثيليتا وكهفده آراميك دا سيستمي ده تمثيليتا وكهفده آشيتيك ده ناوا جواكي ده دا آوا کرن جبون آويجي اف يك سيستم هف سروكاتي كو بإراده هر دو زاين دانده كو براستی جي امکار من بریاره کی جی تاخه کی جی کومینه کی جی گنده کی جی سازیه کی جی دسته کی ام بگرن نرینه کی هفبش یا کو تمثیلیتا و کف اف براستی جی جبون اوجی اف یک راحتیک و آرامیک آشتیک ام دکارم ببیج نتنی لجم جنانش برکو پروژه جنان بو لجم بشین توهی جواکی راحتیک دا آواکرن لو ما جی ام د شوره ده هات دیار کرن کو اف خط می سورن امش بو هین بهتر کوشیم بکن مادام ام دخوازن سوریه کی دموکراتیک چکن دبکو هبونا جنان تیده بی پاراستن تمثیلیت و کف گرک تیده بی پاراستن ایدی ام بچعوه کی بچوک الجنان ننرن جنان دباکو رجلات سوریه ده پیشنگتیا یه پشه شر داعش شر تروری هات کرن و داعش ده هرمه ده ام بیجن هات تیک يعني تيك برن
اف یک دستکفتیه کی مزن راستی جی بهزا جنان کو اف یک هات کرن جبون اوجی جنان حق کری کو د سوریه ده سوریه کی دموکراتیک برنگ جنان به اوا کرن لو ما جی اف بگشتی د شوره ده وکی بریارن دکلاراسیون هات درخستن هر وهاش برکو دمه کی دریج حاضرتیا هف پیمانه جن یا جواکی دیکن و دمک نیز ده اف پیمان جی به راگاندن هر وها ام قربن ببيجن تايبت نها زحمتين هي داگر كريا دولتا ترك بداري زوري ببلافرين بمروف ببلافرين شر كو حفتي ود بلافران لسر عفرين لسر جريسبي لسر سريكانية كم جل مجبورية كي يعني بداري زوري جا اخوان جهري معوان درخستن برياري ما اوي كو ام بانغوازيا نافنتوي بكن ما فين مروفان بكن كاسين كو لسر كوچبرين ام بيجن نتوين يكبوي سر كوچبران سكنن ام في بانغوازيا دكن كو براستي جي دولتا ترك جهري ما ايدي دركبه بس شبر كو پرزگريكا سوري پرزگريكا كي سوري چاره سر کرن اوجي و سوري و به چاره سر کرن بهلن كو ام في مسألة خوي سوري ام بهفر چاره سر بكن جبون اوجي بانغوازيا ما او بوكو دهندري في شوري وكي جن وكي اريخستنو تفجرين جنان كو ام هجماري كي مزن هاتن الجم هفدو ام نريني ما يهفش او بونكو دولتا تركيا داگر كر ايدي جهري ما دركبه وباواي كي ارام باواي كي حقوقي باواي كي ام بيجن ما في وان بباراسن اي دي اف جل لهرمن خو فكره جبونا وجي يكش بريار ما جرينج تايبت او بوش بركو كوچبريا هي الدرجه كده زحمتي لسرجن وزاروكا تكرن اي دي دزدريجين كل سرجنان تكرن دما كوچبريا د زحمتين هي ايش تندي ام بيجن جمال در خستن جلك زحمت جبونا وجي بسيكولوجيا جنان دما كوج اخر دردكه بسيكولوجيا كي جلك جرانش بونا وجي بريار يكش بريار ماجي او بوكو براستيجي ام هين بهتر زختك ضغطك ام بكن كو ام هفالين ما مالباتن ما كو دركتنن يعني بداري زورش هريمه خو دركتن ام جاره كدن فيجرين هريمه وان اف بگشتي بريار ما ام دكارن ببيجن دكلاراسيونا كو جنين سوري اعلان كربون ام تشاوا كاربن جياني بكن شبركو او دكلاراسيون ما تفاهي تمثيل دك تفاهي ريخستن وتفجرين جنان تمثيل دك جبونا وجي ام تشاوا كاربن و دكلاراسيون جياني بكن وام جبونا ما في خوش بونا ما في زاروكان جبو ما في استنگدارا جبو ما في بيكاتيان جبو ما في وكي كو او دبيجن كيم نتو ام تشاوا كاربن دفي الي دي وكي جن باراده جن ام بباريزن وام خدي ليدر كيف